مصطفی برزانی سری همه کردا بلند کرد. هر کس مصطفی برزانی ناست کرد. شکل مصطفی برزانی دیوار من مال باب من گش کده هم. حرمت ما قدر مصطفی برزانی گله که مراه. من مصطفی برزانی هفته ده ساله گلشان بیکیپو از نخاشخانه بوم. هاتو و مسکوی ایجا کرسپاندیت پرست کرد چند سالی دوگه 6 سالی من گوه چند جارا تو هاتی سوویتی تو همه دوی از 6 سالی من گولی چند زارو که تو های گو تو کریم های یک 26 سالی و یک 14 سالی درق ملا مصطفی برزانی من ندیه و تشتا لی بافکال ما خبر دادن اوه هاتیه تاشکند ازبکستانی گلکی ماه قام ما ویدی دمان بافکال ما دینه و مریا پیر خبر دانه حتی نی روز آمدین سر زمان وان ملا مصطفی برزانی و لی ام بیجنم بونه سرگون ما چتنایدی لیوی مریج هفته سال درق کردان دا شهر کریه دعوا کریه ایرو جو کردستان آوا بیه ملا مصطفی برزانی هات بری من عزیز باوی من دگوتن اگر کی ایزنی بدن ام هرن بینم آلیکاری وانا بکن ایجا وی چاقی ندیشتن دگو ازبکستانه وی چاقی زاکونا ستالین بون ندیشتن گله کی چتن بون لگل کی باوی من برخورد کرد دگو کردی منه با امگره عالی کردی بکن گننه از راستی بیش من خدا جوالت پریزی جانیش کچه بود وقتی ملا مصطفی برزانی در بازی عراقی بود باجداوگر پیشمرگی خواه و را شورش ده جار کنی دست پی بود شورش ها کرده روزنامه گش کرد دست پی کرد نویسی کال که مه بود با پیریم ناوی شیخ حسن سید حسن ام خود شیخ سیدن هر ایوار مالایی دا مجلس کرد برافده بود صحبت کردن دنگ بیش استران دو گوتن ایجا مثلا باویم خواندی بود سید محمد ناوی و را باقی ملا حمزه بود باش تی بیرام من جا اجز باویم هر رو از خورا دبر من ناوی مجلسی دبر من ما کال که میدم از تم ناوی مجلس دادم اون استرانی کردی دو گوتن خبر دادن جا روزنامه وقت کردن دو ملا مصطفی برزانی رو شر اف شرا کریه دو رو اف شرا کریه ها کریه هر روز امر می 3-4-5 سالی بومه از ناوی دا مزن بومه جا وقت مجلس یکیشی خبر دادا قصه دکرن گازه دخواندن پاش شیخ حسن سید حسن قرآن دخواند آیت قرآن دخواند جا آمین دکر گشک آمین دکر پاک تی بیرامن دعا نزان نای بیرام دعا دکرن آخریه دکرن یا خالق تو نصرت بدی ملا مصطفی برزانی گشک آمین دکر راستی بیش مالات پریزی وردم بدا چی بود پشتی کو روشا پیشمرگه این سرگونکری جهلا ریوبریا سوویتا سوسیالیست و تی سرراست کرن ریا ملا مصطفی با موسکوای ودبه سفر موسکوای جهلا سیاسی و دستکفتین مزن دده کردان گلک سرکرده این سوویتی دوی دمه ده به ملا مصطفی را هفدیتنان دکن و روشا کردستان نیقاش دکن گواستنەوەی مەلا مستەفا بۆ مۆسکۆ اجتماعیاً باش نەبوو بەڵام سیاسیاً زۆر باش بوو مەلا مستەفا توانی نزیک بێتەوە لە مۆسکۆ لە سۆڤێت و خڕۆشۆفی بینی دووسێ جا خڕۆشۆفی بینی ئەوە زۆر شتێکی مهم بوو لەگەڵ میکۆیان شخصی میکۆیان کە سەرۆکوەزیری رووسیا بوو ئەرمەنی بوو زۆر لەگەڵ مەلا مستەفا دۆست بوو بەڵام مەلا مستەفا تەنها بوو شورش 1958 و هاتنا عبدالکریم قاسم بو سرکردیاتی عراقی ریا ملا مصطفی بو عراقی و کردستان ودکه پشتی لفکرنا لگل پای بلندین سوویتی سفره کو 1947 دست بکر بو 11 سال پاشه سال 1958 به بالافرا کو دچه کاهیره بداوی بو شۆڕشی 1958 شۆڕش عەبدولکەریم قاسم بوو چواردەی حەوت و یەکەم جار حکم عێراق دروست بوو لە دوای 2500 ساڵ عەبدولکەریم پێویستی بە پشتگیری هەبوو هاریکاری هەبوو وەوا بیرە کردەوە کە مەلا مستەفا بتوانێت بێتەوە بۆ عێراق و بتوانێت کوردەکانی عێراق بە شێوەیەکە دروست بکەن و پشتگیری بکەن لە حکومەتی عەبدولکەریم قاسم
حکومتی خروشوف داوای لە مەلا مستەفا کرد کە بڕاتەوە بۆ عێراق و پشتگیری بکە لە عەبدولکەریم قاسم. مەلا مستەفا شوتی ئەمە فرسەتێکی زۆر باشە بۆ ئێمە بڕێن بۆ خزمەتی عێراق، بەڵام بە شەرتێکە کە عەبدولکەریم قاسم حقوقی کورد و مافی کورد بدە. ئەو بۆ عەبدولکەریم قاسمش بە ئاشکراوەتی ئەم وڵاتە شەراکەتی کورد و عارەبە. مەلا مستەفا بە ڕێگەی قاهرە گەڕایەوە. مەلا مستەفا تا ئیمڕۆ سیمبۆلی یەکگرتنی کوردە. من وڵاتانی قەفقاسم بینی، وڵاتانی ئاسیای ناوڕاستم بینی. مەلا مستەفا بۆتە فاکتوری یەکگرتنی کوردەکان. وەختی ناو مەلا مستەفا دێ ناوی کوردایەتی دێ، ناوی ڕەهبەرایەتی دێ، ناوی پۆلەتیک دێت، ناوی ئێتاعەت دێت. مەلا مستەفا دەورێکی زۆر زۆر گەورەی هەبوو. تاکو ئێستا یەکێک لە سەبەبەکانی کە کوردی سۆڤێت دوا بە دوای کوردایەتی ئەڕۆن و کوردایەتیان بە قوتە لەبەرەوەی مەلا مستەفا ئەو ماوەی کە لێرە بۆ زۆر هەڵبیداوە لەگەڵیانە. من خس پالاوانم بارزانی تو آگیتی قماندار کردانی تو بگردی آزادار ملدی نابده به مراسون دو زیارتی تو کردستان تحت فرار مادلی نیارا مل رب گفو گره روح استینه زنکارا وعيد تولد خي ميراني چمه خاصي وزرتا كرداني جاشو جاشا بگدی لو پریشان ویدایکا کرده سیر کردستان کردستان تدن فرار مادل نیارا ملارم بگه فوگره روح استینه زنکارا کردان پشمیرانم بارزانی تو مرخاصی جاشو جاشا لا ترزی نام کرده دنیا